Hello, ngandam chiao na mo. Nihin chu Muslim Biaknak atan tak mi pa. Boy pa Jesuh Khrih co-hlan nak kongkha. Katsim thalai. Nabeel Qureshi hi thongkha zakwa somle kum thuma Pakistan rom in USA arak pe mi chungkhar in achwak mi rakse. Ponglelam atan tukmi rol ul thacham le ithian hlim nak asun sak tukmi amidia Islam bu chunga athang lian mi arakse angak chet leo te in Islamic chon biaknak pol arak ibai hat nikhata voinga thla acham Islam biaknak atan tak mi Khrih fa chu apial swal mi ansi ti chon biaknak tanga athang lian mi pakhat arakse awan tlang valley medical university pakhata Sianghleirun akai chuka Khrih fa zum tu David Wood temi he an vai tong mi film chathiam veve an si bantuk in Bible le Quar'n kong a tha te in bia ruahchannak an rak ngai Jesuh chu pathian asina kong tho tar than asizia le mitmu kutong in Jesuh chu arak takau temi chauk chazol pol chung in bitak te in bia an rak el aram thoka chun nabil ni Islam in katailai tia arak erwa asina in an bl chan asaw deuh Khrih fa zum nak affect zia dusa in anun naka avan thai chin choti chun nabil chu kumsaw non pi biaknak pani kong a chun tha te in thlai nak rak tua an liau cha zual pol Khrih fa a thoke nak ton bia pol Islamic aham a thok dan chun Jesuh a tho than nak kong amu tu pol an chimmi thiang pol avan rel tika anun chu a toi tam kau chang achung le ni an hlawt lai ati pa tha deuh zong in ifian adu cha a zan khat chu boipa zum ok lak mi tatti ka hmu a chun zeipau ka chunga tong se ka zul lai ti in tha rak cham boipa ni athacham nak chu ale i chathiang arak rel mi ban tuk in amang le achang a vision apek mu sak kan boipa Jesuh Khrih shrim kha amu tong ni panga a nabil ni Jesuh Khrih chu co-hlan kan thai chiao bang in a chungkhar a phun hoini an hlawt seman selo ban chong men bara avan ichang papi khansar damlo nak in arak zot zul liau mana sizong i khun chung in azum mi Jesuh kong chu a phun hoi Islam pol ni an thai dinga achim phuang tu arak se chote chun thong ni lai saria anun na arak liam achwa mi chauk alarbik mi pakhat chu ala ka kol Jesuh ka mu temi chauk arak se tamboi pa Jesuh Khrih hi anung mi pathian kasina mi Emmanuel asatak takau angai tu azau tu nandi lak boi pa ni khet suana in pe kal na se amen.